आसामाव गोदानै एसटिनि मर्यादा होनो थांगासिनो बेखौ लानानै दिनै मिरु सरकारजों सावरायगोन नाथाय सोरनो होगोन गोदानै एसटिनि मर्यादा सोर सावरायगोन मिरु सरकारजों थांनाय माखासे समनिफ्रायनो आसामाव आदिबासि सान्थालि हारिखौ लाफानानै गासै मोनद' हारिया थागिबि एसटिनि मर्यादा मोननांगौनि थाखाय सरकारनिसिम दाबि दैखांबोगासिनो दंमोन बेखौ लानानै आसाम सरकारा दिनै मावफुंना होनो सिगांदों थारैनो नंगौ आदिबासि सान्थालिजों लोगोसे मोनद' हारिनो एसटि होनांगौखौ लानानै दिनै आसाम सरकार आरो मिरु सरकार जथायै गोदान दिल्लीयाव सावरायगोन मिथिहोनाय बायदिब्ला आसाम एसेम्ब्लियाव मोनद' हारिनो एसटि होनांगौखौ बावैसो दिखांनानै लानाय जायो आरो बेखौनो लानानै ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टार डक्टर रनज पेगु आरो माखासे मन्थ्रिफोर जथायै एसटि होनांगौनि मडेलिटिसफोरखौ बानायनानै लानाय जायो मडेलिटिसफोरखौ बानायनानै दिनै गोदान दिल्लीयाव मिरु सरकारजों मोनद' हारिनो एसटि होनांगौखौ लाना आसाम सरकाराव सावरायगोन आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे मोजां फिथाइ थायगोनखौ मिजिंथिदों मोनद' हारिनि सुबुंफोरा ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टार डक्टर रनज पेगुआ फोरमायदों दि बे सावरायनायजों मोनसे मोजां फिथाइ मोनगोना जानो हाथाव শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ